Ako upišeš fakultet digitalnog marketinga, moraš znati, on traje 4 godine. Sve ono što ti učiš u prvoj godini, već sljedeću godinu je zastarjelo. A tek nakon 4 godine, to je prastaro. Nemaš smisla tako nešto upisivati. Digitalni marketing tečaj i prati trendovske stvari u digitalnom marketingu. Trenutačno, sada koje se dešavaju. Kreiran je i posebni priručnik koji je ažuriran sa onim današnjim datumom, sa onim svim novim stvarima koje su se dogodile u digitalnom marketingu. Također, checkliste koje izdajem. Sve znači u sklopu tečaja što vi dobijete, sve prati ono što je upravo sada aktualno. Na fakultetu, znate, predaju često ljudi koji su na plaći na fakultetu, koji možda i nemaju svoje web stranice, niti svoje agencije, a pogotovo nisu niti pozicionirani na vrhu Google-a. Možda na društvenim mrežama imaju neke pratitelje koji prate što idu, piju, s kim se druže, s kim se ljube, ali nemaju sadržaj koji objavljuju u svrhu marketinškog djelovanja. Isto tako morate znati da možda ti predavači koji predaju nemaju iskustva rada u marketing odjelu. Možda nikad nisu nešto ni prodali u životu. Možda nikad nisu uspjeli ostvariti povećanje nekog prometa u nečemu. Prometa na web stranici. Možda nikad nisu kreirali sadržaje s aspekta na psihologiju korisnika koji posjećuju taj sadržaj na web stranici. Da ih zainteresira ta web stranica i da na kraju kupe neki proizvod. Sve su to stvari zašto trebate izbjeći te fakultete koji često predugo traju, preskupi su i nemaju dobre profesore koji vas mogu naučiti znanje. A pogotovo najveći nedostatak je što radite u ogromnim, velikim grupama gdje vam nema niko pokazati onako individualno kad vas nešto muči.